Kidayunget Hindu kibasong basa hakanong ba shalong bat hakajala barok kaway kilayami banle kemen hakajing rakhi yakale niam Durga Puja kabashisin chisnem bat hakasngi ublay kilapun kutno yakane kajing le niam le rukom dakaba pendep yakaba bret blay hawa omkra. Kani ke puja kelas sedang ha kasni palai jeng katayo ban naduk ning sni gerunget Hindu naduk kibaret haduk kiblano karta kilalet jingo yak ki puja pandal kibaret kaleng kenong ba shlong ha ka ba kilalet ban bu jing duai ba kilaba mi prasad ba kilayo ne kinong yalam niam kibadan ha kini ki caka mane blai kibabon ki kena berkisamla bat wat kibala he ru kilapong ki jan kiba itnat bar kedur khamat ka ba kemen kilalet chikaleng ki puja pandal kajing rakhe ya ka Durga Puja kadai kumshi benta jong gajing job jong kablai Durga yau Mahishasura ni gajing job jong gajing bha persya ek besniu pada kini kisau sngi jong gajing rakhe yak puja bor kena district kila penjor bha yak gajing pahara pulet ban penti kena bakan umdon kanu kuno gajing pentot yak syong suk syong san bat ba ka Durga Puja kan long kabayat bet ya kini gele niam kirunget Hindu lepun kutno agasing ublay agabad ki hajar ngot ki patrunget Hindu na kaleng kijaka kilalet yashim benta agaba pendap ya kejing pengam ni kejing berat blay hawa amkra da kejing kemen bat jing snobha kani kejing berat blay kelas sedang nuruk kapor men step bat keladon arspa asok santuli ki puja pandal komiti aga jala Meghalaya berkawai kibla pendap ya kani kejing let berat blay ki bagentup ya shispa kat artuli aga district East Khasi Hills shispa kat prateli Harilom Garo bat arpuwe teli Harilom Jantia kini barok kidai kibran hapo ka Central Puja Committee.